Junior à la prod. Hey, yeah. Uwe baba, mbona unakosa upendo? uwe mama, mbona unakosa upendo? yeah. Uwe dada, mbona unakosa upendo? uwe kaka, mbona unakosa upendo? unatakia watu vifo, unasahau kama na wewe utakufa. Unapitisha watu kweli, unasahau kama na wewe utapita. Tabia yako ni chuki mama, unasahau kama itakupeleka kumoto. Yeah, yeah. Katika dunia kuna watu wengi sana, hakuna mwenyewe unapendaka. Unataka bakwachie dunia uishi peke yako, kweli utaiweza? Tunda la Roho iko ndani mwako. Uwe baba, mbona unakosa upendo? uwe mama, mbona unakosa upendo? yeah. Uwe dada, mbona unakosa upendo? uwe kaka, mbona unakosa upendo? kwako kila kitu najipenda mwenyewe. Kwa nini pengine mafanyikiwe kwako ni huzuni sana? Roho yako inakuwa kama tanuru ya moto, unataka rudisha Shadrake, Meshake na Abednego mumoto. Roho yako inakuwa inafunga sana, unataka rudisha Paulo na Sila gerezani. Kuna wengine wanabongela gereza moyoni mwao, wanafunga watu wengi pasipokosa, wanafunga watu wengi kupitia mawazo. Tabia yako ni chuki mama, unasahau kama itakupeleka kumoto. Yeah, yeah. Katika dunia kuna watu wengi sana, hakuna mwenyewe unapendaka. Unataka bakwachie dunia uishi peke yako, kweli utaiweza?